I, I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas ćemo opet majnati, tražiti dijamante. Dalje. Vidimo lavu. Ja sam pao u lavu, ali sam se izvukao. Idemo. Tako, dalje. Ovdje. Ajde. Opet voda. Mrzim vodu. Čekaj. Padnuću. Redstone. Dijamanti! Ljudi, našli smo dijamante. OMG. Znači, ljudi, dijamanti. 5. epizoda i dijamanti, ljudi moji. Znači, OMG. Nisam se ni nadao da će biti odmah dijamanata. Znači, ljudi, 5. epizoda i dijamante smo našli. Ja ne vjerujem. OMG. A lava. Znao sam. Imati lave oko ovih dijamanata. Samo nam treba kramp. Da napravim crafting bench. Znači najjača epizoda. 5. epizoda, našli smo dijamante. Tu. 3, to. Idemo, samo da stavim 24. Stavit ćemo sve. Idemo sad po ugalj. Ovdje ima uglja. Znači, OMG, ljudi moji, dijamanti. Znači, brate, najjača epizoda. Idem dalje. Ugalj. Ako ne, čuti! 8 uglja vam treba i da ispečete sve hrane. Ako ne znate, samo 8 uglja. Tu ima irona, ali dijamanti, ljudi moji, dijamanti. Znači, dijamanti. Ćemo ovdje samo još bakljanim. Slikam. Tako, slikao sam. Idem dalje. Troje. Irona, dijamantski. Šut. Šta? Da vidiš